Apa? Ano ko lang? Yan magkamusit nila pa pangalila. Sa pumanguan. Tātou soani o swafa o le lea o le na whaia le langi a toa ma le langi. Pāpei o nā lofa muti vale o le tamā i lana whānau. Pāpei lava o nā lofa muti vale o Iova i e mātatau i a te ia. Whai atu ia i e ua roto vai. I o tō whamalo rosi, au o tō te whewhewe, wha uta o ro o tō utua. O le a o mai le tau i masui, o le tau i lava mai le atua, e a fio mai lava o ia ma whaola i atu uto. O wala wina nei le nganga o lo tatu uso nei e le atua, me le i tatu tu ina atua i nei lo tino i lo nofo anga mau. A i tatu tu ina atu lo na nganga i le atua. I mana tua le fitalainga Yesu i lunga o le sataulu. Lo tamae, o te tu ina atu nei lo nganga i o au. Mo taria e le atua le nganga o lo tātou uso nei. O le mele i tātou tu ina atu wailo na tino i le ele. Ma le wha moe whapei o na ia te ia le whatusa wha le lalolangi. O le a whapei fo i o na ia te ia le whatusa wha le langi. Whina ngalo le atua e ona le mana umalava. E wala uina le nganga o lo tātou uso nei. O le mele o tātou tu ina atu wailo na tino i le tunga mau. O le ele. Ua tuu i le ele. O le lefu ua tuu i le lefu. O le efu ua tuu i le efu. A o lo mausali lava lo tātou whamoe. E toe whatuina i le aso e whavavau. I lato uma o e uoti i a Keriso. O le na te liua o tātou tino ua le anga. Ina ia whaia ia whatatau ino na tino mata o fie. E tusa ma le mana na te mawhai ai, o na whātou i lo ina o mea uma i a te ia. Na o whanongo i le leo mai langi o whapea mai i a te ia e tusi, a mu ia e uoti o i le rii. E a matai nei o na pō, o lea lava o whetalai mai e le anganga. Ina ua lako malo tu ngānu e na tīna. O oe o mo umau. La
tua lo fai. Le tamau lo matuari o Yesu Kiriso. O i o le toe tu mo le ola. O le fatua tua ia te ia e ui noti. O maua le ola e whavavau. O le ola fo i ma fatua tua ia te ia. E le oti lama o ia e whavavau. O matou te talo mo le roto whamau lalo ia te oe lo matou te mai. Ia e fatu ina mai matou mai le oti o le angasala. I le ola o le ami o tonu. Ina ia matou malo lo ia te ia pe ama vai le o langa nei. Ma ia tau le leia i matou i o luma. Pe ato e tutu mai te ngata umai le aso ngata anga. Na ia matou maole manuia o fola ina mai e lo walo pele e to tasi. Ia te ngatou uma o e alo lofa ma matataku ia te oe. Ua whapea mai. O maia o tau le whanau manuia a rota ma. Ia whai mo o tau le maa lua o Sauniga talu le amatanga. Le nei o le file mu o le pua o le na toe whatuina mai le oti tatou alii o Yesu. O le leo maa moe siri le toto o le whengainga e whawawau. E whaau pengaina ai o tau. Ina ia o tau whaia mea le uma e tusa malona fina ngalo. O lo ngalua i tonu i ate o tau ngaluenga e matango fia i lana sila whanga. Ono Yesu Kiriso ia iate ia perevi inga e whawawau lava. Ia iate o tau le maruia o le tua le tamaa. Ma le alofa tu noa o tatou ri o Yesu Kiriso. Ma le mafutanga fatasi ma le angang pa ia nei. Se ia o i le whawawau lava. Amen. Amen. Ia malanga. Ia na. Ya, manatu o leua. Malama o lungar. Wa fo le sauranga pa ua lau sunga i Kristene. Angele. Sunga i whawhenga inga kaula. Kai ngā. Heonga le tui atua. No manatu lea le sa mātou whamitala. Na tau ngā ruenga mai a mai ai le tae au. Se i o mai le nei tūla. Le lava e mori mawina le wha maoni. O le ngā ioi mai o le angang pa ia i le nei aso e tūsai ma le wha moe moe. No manatu lea. Tātou wha fo i le vi inga ma le wha manu i le antua e te tau i ai le vi inga. A le tūlale nei ma le nei a fiafi. O wha maruru atu. Nā li nai minute lava. Whai eise wha maru stino le anga e. Eise fo i le ea o le whanga nei. Ia o le ea o le whanga i tele lava fo i le ea wha nimsami malama lama i ale tu malo. Ai tātou se i whalei mauta lea. Nā sina taimia pe 5 minute se 10 minute whai eise. Wai maru. Ia tātou tau mawai lea o le so atu lea ma le nganga whaaloalo i au tau sunga i whawhengainga. Ia mai se fo i le fionga tama ainga. Mai ba fo le kalesia. Ale fo le paia o Samoa, ka ganuela i poef. Mai se foi ia la kupakas, ka kuala. Ma ko ka dia i popo o la kuala me wangi yaso mai fa ken. Kai pa mai sa ma kuala. Dai. Dai la.